kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mansarita manen inton Lunes. Wan, amok day tanan say. Kabisada ok ti mansaray ken anibersaritan niya. Kita ang mga nusabong laang maninti itid mo kanya. Ha? Makaumati sabong akanayon, Romeo. Awan mo't ngamin kwartak ita. Amom mo't tibiyag dagiti kas kanyak ang makipaspasada laang. Awan kwartam no, imot ka laang. Pudno ti bagbagak nansay. Manulaang mo't ti mapaspasada kiti may isang aldaw ngay. Ay nawaw, kastoy nga rodan, agan ano saklatan. Tapno ibagakken ka, sa anak ana irwam iti kastoy. Di ka madanagan. Agrimedyo ak. Tapno saan nagsakit tinakam mo kanya. Siguradom lang, tanusan talaga nga i-break ka. Saan kumamot anansay? Amomot ngay ayatin ka unay-unay. No di mo kayat ti ma-i-break, itid mo amin akayat ko. Happy month saray. Anya ngay data? Kita ano niya. Para kanyak daytoy? Wang, sigurado ang magustuhan day tansay. Aha. Wow! Balitok nga alahas daytoy nga, Romeo. Magustuhan ka di mo't laang ti regalo. Wan, ngampud no ka di abalitok daytoy. Amangan mo't no. Di ka madanagan, tapod no abalitok day ta. At to'y ti resibo na yan. Kita ang, tapno saan kang agdwa-dwa kanya. Ay na! Yaman na klonay, Romeo. Nasayaat kami lang dito'y Pinas. Evelyn, bakit? Kumusta ngay mo, ti pa nagpasadam, lakay? Nasayaat latamot, bakit? Oray ka sanaw, kat adalat tamot mayaw awid ka. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta, lakay? Isupay mat, ama inayon iti urnong tayo. Wan bakit? Ay wan gayam, agpaspasada ka di pa, iti kapsat ko? Idik abroad mo. Inaldaw ng agpasada ni Bayaw Rumyaw. Ngamidad danubya na, manmanumutin ng agpasada. No kasta, inaklon ni Mary, akalugaran tayo? Saan bakit? Saan ani Mary tinubya ti kapsat mo? No saan ani Mary? Asino ngay nga rod? Ni Nancy at taga syudad tinubya na ita. Ay nawaw. Diyak man amaw, nanya tinagustuhan na iti dayja babae bakit? Ti damag ko, nagamamuda ka no, iti may nga inuman. Hello, Auntie Puren. Pasensyakan, kaanakan. Saan ko nakita adagos ti awag mo? Ada nga minararamidag. Okay laang, ante. Adalaang man kayat ko, asaludsudan kada kayo? Anya day ta kaanakan. Pudno ka day, asaanan nga agpaspasada ni Romeo? Ay won, manmano ang makitak nga agpasada. Ay nawaw, apay ngay akasta, ante. Kano masansan ti out of town day tinobya na. No kasta, nakit-kita yon tinobya na, ante? Won, waitress iti may nga inuman, idinagam muda kaanakan. Ay katsapay la kumaa, ta seryoso day ta ababae iti kabsat ko. Narigat mo't nulukwan na laang ni Romeo. Saan tayo nga amaw no anya ti sumaro no ang mapasamak. Ngam sapay la kumaa, ta isudamutan ti agkatuluyan. Sapay la kumangarod, ante. Kita daytoy a resort, Romeo. Ha? Nagpintas ka? Kaya't ko kumati agbakasyon iti dayta a resort. Kasla dayo man. Mabalin mo't ngaglugan ta, nulakit di kayat mo. Narigat mo't ngamin ti ag out of town. Ta sigurado adakkel man ti magastaws. No ay ayatin na, aramidem dagiti bambanag apakaragsaka. Ngam kasano nga rod ang makaurnong ta. Matunggal adda ti kwartak kat gastusan ta. Ay nawaw, agrek-reklamo ka kadi.
Mapilpilitan kan samit nga gastos para kanya. Saan akas na tiket ko asawang? Ibagam lang, no mapilpilitan ka. Tagsi na takiti. Ay, saan Di nakibreak. Agpanunutak iti pamuspusan. Tapnusan ngagsakit tinakam mo kanyak nansi. Kasta aramidem ti pagrebengam, ta si kakit nga rod ti lalaki iti relasyon ka. Ipaay mo dagiti masapsapul ko, no di mo kayat ti mapanawan. Nalawang, Wan. Nalawag ta amin kanyak nansi. Lumabas sa kantay. Mabiit man laang kaanakan. Hata ka di bagam antay. Asino dagi jay bisitam? Bisita. Nakitak nga adalugan ang nagturong iti ayan mo itay bigat. Dagi jay katay. Wan, asino dagi jay? Ay, kuantay. Dagi ti gagayim ko dagi jay. Binisita dak lang. Takailiw dak kanumatay. Nabayag ngamin asaan kami nagkikita ka. Ay nawaw, bisitam, wanaw. Adamutan ti iligar nga aramidam. Nanti mo Nasingputaan niya. Apay ko mga garami dak iti illegal ngay. Saan ka pa yan nga agpaspasada? Makumi ko maklaang. Isadya akong masangot agpasada antay. Ang awan pagdanagan niyo. Taawan ti illegal at trabaho antay. ay na, nagasatak at talaga kan karumyo. Ha? Una, taami na kayat ko kat ited mo. Kas kumaita, nagbakasyon ta iti resort akayat ko apapanan. Wala tanapatag kalaunay kanyak nansay. Diyak kahit ngagsakit tinaka mo kanyak. Iso nagpanunutak iti pamuspusan. I know, I love you. Nagmayatan. Agurnong ka mananuay. Ha? Agurnong ka. Tapno adda manen gastusen ta. Kan tapno adda maitid mong allowance ko. Kaslasan kamot anaragsak. Kasano ko ma? Kat di mo matin maipaay dagiti masapsapol ko. Mawatam ko mati sitwasyon ko, nansay. Ay, diya kaya ti kastoy. Sa anak anairuan. Amumot nga aramidag ti kabalak. Tapno maipay ko dagiti masapsapol mo. Di ka kadi madanagan tang pasadak manang. Umanay ayamat day ta pagbiyagan ta. Un ano agtipid ta. Sa anak anairuan nga agtip-tipid, Romeo. Italaan mo day tong. Nung makabawi ak ilibre ka manan. Kaano nga ron? Saan pa yung taa? Masapol nga orayang tarugyak man ng taagurnong. Makiinumak man antay. Naibus gaya man, di mainom adano medyo balay. Makiinom ka laang dita Ay na, nagyaman na klaw na yan, te. Italaang manan ang nakitak ang nagpasada ka. Una, taka sa pulak ti kwarta, ante. Para iti guldiger anubiam ka day. Ay nawa, saan mat, ante? Sipod nagbalin anubiam da dyanan say, nalipatam matan dagiti planum iti biyag mo. Ay ti klaunay ni Nancy, ante. Wen ang marupat kwarta mo nga raod. Anyan tulaangan ti pagbanagan ti biyagyaw no bilang man ta katuluyan kayaw. Saan mo't arupat kwarta ni Nancy? Di mo kanunungan ti aramid ti nobiam. Ni Rolando akalugaran tayo tinangibaga kanyak aguldiger dayjay. Ex na magayam ni Nancy. Nasakit lang tinakam ni Rolando. Tanakiwin naswas ni Nancy kinkwana. Iso nga agar arami dit istoryante. Kita ata mga no di mo mapupuutan, dayjay gayam ababa iti mangilumlum keng ka. Para ken ka, Nancy. Ay nawaw, dayto laang. Anong sampay laang? Noanya ti kabaulak nga itad, tabasit tinapasadaak itang. Pinaumaynak ditoy, tapno laang itod mo day taalugaw kanya. Bumawi ak to ken ka. Ay saanan, agbreak talangan. Di na ko mama i-break Makauma ka man. Ikalak iti makalawas. Tapno makaumnong ako Gumatang tanto iti paboritom amakan. Saanan, kukwang talugaw mo. Dinadail mo lang ang talda ko. Anya pa lang aramidam dito'y pag-abangak ha? Di nakmut ngaminan kasarsarita. Inblaknak pa yan. Ay nawaw, saan ka di pa'y analawag ti amin kan ka, ah? San mo kumamot nga ramidan di kastoy kanyak
Kasano aklangan no panawan na. Saan ko naparikot dayta? Anya? Ala, no awanan ti bagam, pumanaw kan, taumay ni David inton madamdama. David! Asino David? Dagdagdaton kanya. Anya? Pumanaw kan, taamangan numaranaan na ka ditoy, kat anya pa'y ti maaramid na kan ka. Sapay dakala tao dayjay. Awan laban mo kan kwa na kunak tumas. Talaga pinanawan ako ni Nansay. Awanan tinamnamang agsinublan kami pa. Tadamot ti David itibiyag na. Umayak man. Ah, manang? Siyak nga rod. Kumusta ka matan? Kaano ka pa nagawid, manang? Idi rabi ilaang. Anya di nadamag ko nga adda ka no gold digger anobyam. Nakadamakam. Kat no iso ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Aguray ka. Diyak matan makita ti salaset aginatang day dinanang kantatang. Ay, kuha manang. Tay, kuha. Nagraman teref. Awan matan. Kuha nga may manang. Ay nawaw. Di mo ibaga nga inlakom dagiti kagawaan nga inpundar dananang kantatang. Nailaw anak, manang. Ay nawaw. Talaga di ka agpampanunot, Romeo. Anya ti kunam itayan, bakit? Inla ko ti kabsat mo, dagiti na ipundar, dagiti dadakkel yaw. Wan lakay. No kasta, isugayan ti ginastos da iti gold digger anubya na. Ay kat sigurado day ta Saan nga agpampanunot day ja tao? Kasano nga rodan da ita? Ay kat sukatan na Nagturad amang ilako iti saan namot an naipundar. Inulaw ni Ayat. Nuapay ngamin nagdaton pay laang iti day ja Nancy, kat adda nga rodan ni Mary. Ni Nancy ti pinili na, tanapintas ni Nancy no naka-make up. Nakitak tila dawan ni Nancy, kat make up laang matinang papintas ken kuana. Ni Mary ati original ti kinapintas na. Saan pa'y arupat kwarta dayjay? Awanen tadamot tin nobyo ni Mary ita. Makisakduak man, anteng. Nay, kimbutong ka mat Romeo. Kakangay ti may stress, ante. Ay nawaw, anya ti paka-istrisam. Nagataw. Saan kan sapay mat amang mangad? Sa anak nga rod ang makapangan, ante. Nagado ti pagbabawyak iti biyag kaw. Si kanto mo nga men, nagpaloko ka iti may sa gold digger. Sayang dagiti nagastos ko, ante. Inla kumpay kano dagiti kagawaan yaw. Wan, iso ti ginasgastos, may. Ay na, Romeo aya, napnapanan ti panunot mo. Sakbay ti flight ko, kayat kapay makasarita, Romeo. Apay ka day, manang. Uston di mon ilaklako dagiti kagawaan dito'y balay. Wan, manang. Ti dagaken balay launay. Ang mga nuag subli day dyan Nancy, kat kumpormi manon tiing kailaklako. Saanan, manang. Nagadala kong tinapasama. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Nuagpili ka iti babae, jay kumamot mapagpiaran ading ko. Jay babae nga ayatan na ka itinam ay man ken rigat. Wan, manang. Tanda anak day ta. Di ka agpaalilaw kadag iti babae akas ka ni Nancy. Takas ta aklase ti babae ti mangdadaal iti biyag mo. Ken mangilumlumken ka no di ka pailaang agnakaw. Agrubwata kon lakay. Agananat ka bakit? Tibilin ko kin ka no adawayam sarong karam to ni Romeo. Wan bakit? Bantayam, tamangan no saan tayo manan amapuutan kat addamanan ilako na. Siyak ti makamoy ti kabsat mo, bakit? Agyaman aklaunay lakay. Di ka mabutang amang bagbagakin kwa na. No amom akam malimot ng ter aramidan na, ay kat talaga bagbagam Ay wala. Talaga ang makangig kanyak no natangken ti ulo na, bakit? Agkapita bayaw. Agyaman na klaw na yating ko. Kumusta mo tin ti marikrik nam? Okay lang ang manong. Narigat agrugi manan ngam anusak manong. Ay wala. Di ka nga minagpaluko Saanan manong? Bayaw, ang mga nagtetext pa lang ni Nancy ka. Saanan manong? Ura text. Saan kumutan ang pagan ano? Kasta, an-anun ti babae arupat kwarta bayaw.
Pilyam ti babae akas ken manang mo Evelyn. Nagagat ken mapagtalkan no kwarta ti saritaan. Wan manong, sa anak ang mga asawa, no saan akas kin manang Evelyn ta asawaag. Saan kan samot ten nga agin ina nakaanakan? Wan takayat kumot ti makaurnong, ante. Ay nawaw, talaga adakkel tinagbaliwam. Manipot ita, urno sa kon ti biyag ko, ante. Sana kung agpaluko manan. Kita ata ang mga no agsubli ni Nancy kang ka. Urag sublay. Sana kung amakisinublan kang kuana, ante. Sapay nalaka ka ama alilaw. Ay nawo, idilaang da dyan, ante. Saanan ita? Sigurado ka. 100% sure, ante. Sige, agpakada ako. Tama nga nung naurnong manan ti pasahero di paradaan, ante. Talaga agim maget kan. Kapilitan, ante. Kayat ko tagurnong para iti bagay. Kantap no masukatak dagiti kagawaan mi ngayon lakop. Mabalin ka di nga agsarita ta, Romeo. Nancy, Kailiw kan. ay nawaw. Anya tararamidom dito paradaan. Itay pa nga urayan ka takayat ka makasarita. Lading ita, ngamsan ka kayat akasarita. Anya, Kalpasan ti panang lukong kanya kada ka manan. nagbabawya akong tinaramid ko kin ka, Romeo. Di mo namnama na makisinublanak pa ikan ka. Saanan ang mapasamak da ita. Please, matan Di nak mo narakupan. Ang kababayin ka nagiti tao. Ikan na kumapay iti may sapay agundaway, Romeo. Saanan? Pang-asim ta sardangan nakon. Di mo guluan ti biyag ko. Tadyak kayat ti mailumlum manan. Jak ipalubos at ibabaya kaskin ka ti mang dadali ti biyag ko. Nansay! Ay, nawaw! Piliam ti babae ang mapagtalkan iti amin abanag. Kang runaan iti amin, piliam ti babae ang mangisakit kan ka. Liklikam ti babae arupat kwarta. Tapno awan to ti pagparikutam intundumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.